Naimbag nga oras yung amin papagayam. Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Vlog! Tanya ti kayat mo asawan Rufa. Jay anak ko tinagbasol. Wanmat, iso ti ko na di anak ko. Binarsak jay anak mo ti anak ko iti bato. Iso anak dara ti moging di anak ko. Tapno saan ang mapadara ti muging ti anak mo? Di bagbagam ngamin? Jay anak mo ti bagbaga ang taranggas. Konsentidor ka ngamin nga ina. Iso aday ta agbalin abarumbado ti anak mo. Anya? Nagawan abain mo, Rufa. Kayat mon samot ta! Aramidam ha? 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 Barsakan nakmat akas iti inarami jay anak mo iti anak ko? Sige! Padasam! Takitaak no anya ti mapasamakan ka! Buisit ka! Buisit ka mat! Nagalas ti ugalim! Iso akas tamo ti ugali dagiti anak mo! Timawi daken ka! Pwe! Pwe ka mat! Pwe kan tupay! Anya! Ha! Kunam no asino kang agsasao! Tangsit! At adda pa iti kinatangsit mo! Awan sursurom! Kasanumot ngamen, di ka nakaadal, iso nga awan sursurom! Ah! Nagsao jay adda-adal na! Aber! Tanya ko mamat, tinalpas mo, ha? At least, high school graduate ak. Si Kangay, di mo pa inalpas ta elementarya? Ha? Nagsasao ka? Naglastog ka? Ako namlano ang mom amin? Tangsit ka pa'y? Iso nga graman anak mo, kat tangsit apadam, pwe! Ha? Ditakan, madadaon lati beauty kan ka. Agraraman! Beauty ka na? Agro-pro pa bakas? Beauty! Pweh! Una yan da Emily, kan Rufa. Ay, agbinbinog kaw da adwa, kas dala ubeng. Apay bakal, nabuyam ti panagapada. Uwin nga raw da, nangag ko ti sinasauda iti tunggal maysa. Bumalaetak ko maitay, ay saanan. Ang mga nusyak pa iti pagpupudutan da. Ay, husto ti inaramid mo bakal. Di ka bumalait kadagiti kakasta abanag. Tamangan numayraman ka. Ay, bayam latay da. Ay, una yan ti aramid da. Kaslaawan panunot da. Ay, kababain da at talaga. Basta di ka makibibiyang iti apada. Bayam latay da nga agapa. Di uray man agpinenget dadwa. Madimot ti kas di nga inaramid ni Banjo nga anak ni Emily, ah. Nagturad mo na ng barsak iti anak ta. Ay, kasanumot nga men. Imala iti inana at tangse. Rufa, Katuan! Napan ko nga rod inapa, kaputa sobra ti inarami di anak na iti anak ta. anya? Inapam? Ay madi Binagbagaam lat ako maiti na sayaat. Ay, saan nga agbalinti kas jay kanyak? No ni Emily, saan ko nga atrasan? Sa buwagak to, pa jay rupa na itinapudot adanom? Ay unay kan bakit? Madimot Di ka agar aramid iti dakes. Agbalatekkan ka no dakes ti aramid mo. Masuro na ka talaga iti daigjay nga Emily. Tangsit a tao. Ne, kat uray si kamat Nagtangsit ka. Anya? Bakit? Madi ti tangsit. Pakaibabain amla dayta. Ala, bayamon. Saan kan amakiap-apakin ni Emily, ha? Bagbagaan talatan di anak ta. Asaan amakiay-ay-ayam iti anak ni Emily. Tapno saanan ang maulit tinapasamak kan ko na. Talaga bili na ka na imbag ni Balong nga anak ta. Wen bakit? Isu asaan kan amakiap-apapay dita. Takababain day ta nga aramid. Laglagi pamtay pagsasao ako nana. Ti kinatangsit, riribok la ti pataudem na. Si Kabanjo, maditi aramid mo Saan na saya ti agdangran iti pada matao? Inala na ngamin di kampusok. Uray impabulod mo lat ako man. Gumatang damat iti kampuso da. Aga-agaw da di abalong iti kampuso. Banjo, anak, dakas ti tangsit ken nauyong. Isu adi mon ulitan pay. Ken maysa, ubing ni balongam iti sika. Manulat itawan na, innem. Ay naarsen nyo, jay anak
tinakabasol! Iso adi mo man sermonan day ta anak mo? Iso akas tata anak mo, ta konsentidura ka mait. Isaksakit ko lang ti anak ko. Inagaw dati kang puso na. Iso a natural. Agungot na. Biddot day ta, Emily. Banjo anak, denggam dagiti bagbagakan ka. Biddot ti inaramid mo. Dakas ti agdangran iti pada a tao. Iso asaan mo nga ulitan pa'y. Aday ta. Impesan ti bukol iti muging mo, anak. Saan kan arumrumar dito'y balay, wen? Wen tatang, Nang runa pa'y, nuni banjo ti kay ayam mo, ha? Di ka makiay-ay-ayam kan ko, ana. Taan na uyong na ijay, ha? wen tatang, Ala, bayam. Tay gatangan kan tuman iti ay-ayam mo. Day tay trak-trak adakkel. Ta mabalin mo apagloganan. yes! Basta di ka agag-agaw iti ay-ayam ti sabali, wen? Wen tatang, Maditikas ta. Noan niya ti kayat mo ngay ayam, ibagam lang kanyak, tagatangag. Tama. wen tatang, Very good. Basta ti kayat ko, anak. Agtungpal ka kada kami kin ni nanang mo. Noan niya ti ibagami, tungpalam. Tapno saan kami nga agungan. Ammom na nasuling. Talaga mat atangsit da di arufa. Agim pipintas. Ipagarup na anapintas. Dilagbaen. Nagpuskol ti rupa na. Ay na, day ta ka diti inayam diti paraangan mi, Emily. Tapno sawom dagita kanyak. Gaputan nakitak abuy-buyaan na kami idinagapa kami. Iso nga imayak, taumay ko ibagakan ka atangsit nga minda di arufa. Iso at tinutupa ko na. Ay, amom, Emily. Iti nakita ka na kayo ka ni Rufa. Kat nagpadaan niya atang set. Anya? Wen, agpada kayo atang set. Ay, iso titangsit na na. Uray si ka. Total, kat imay ka matlaangan dito'y ayan ka, Adala kayat ko nga ibagakan ka, Emily. Anya day na na. Amom, saan anasayaat titang set? Tariribok laang ti ipaay na itibiyag. Ay, agpada kayo kinilakay ko iti bagbaga kanya. Nasayaat man nga raw da binagbagaan na ka ti asawam. Ngam kayat kulata, timang bagbagakan ka. Amam, Emily, may mayat matlaang tay panakisarita iti nasayaat. Asaan anasken at umangsit ka. Iti kasta, maliklikan ti di pagkinaawatan. Amo yun, Nana. Siyak jay tao, ano kalintaga, kat ilaban ko. Wan, husto ka iti dayta. Ngam, iti nasaya at awagas Saan kat akas iti aramidyo ka ni Rufa. Aginugob sang amin abalikas yaw. Anya? Nutangsit ka, riribok mo ti paaynakan ka. Nudanggam ti balakad ko kan ka, nasaya at launay, Emily. Ni Emily dito umasidag dito'y Anyan ti lang na, naka-short pan, sakit nagkiting pay. Nay, ni mo't Emily day tao may dito'y istor ka. Wan nga rod na, naka-short pan. Oh, apay Rufa? Apay akit kita anak, ha? Ha? Umapal ka? Gaputan na pintas ti legs ko? Sa anak nga umapal? Agsidda awak laang, taape anak ka-short pan ka, kat nagkiting pay. Kat, anya ko matimadi? Di ko namkit de. Apalan nak, gaputan na pintas, kan na po daw ti legs ko. Saan akas kan ka, apasig apiglat ti legs mo? Ay, inak man laangan. Nana, inakon, yagmon te katgatangak aso ka. Wag mabiit laang. Amok magkat, Rufa. Iso adi mo kayat ti ag-short pa. Tanagalas day talags mo. Pasig apiglat, kan nagngisit talags mo. Pwe! Naglastog kan talaga, Emily? Oh, dayto yung tigat-gatangam aso ka, Rufa. Ala, mapan kan. Tadi kay kat aggubal dito'y istor ka. Wala na. At to'y matibayad ko.
Kat si kamot Emily. Anya, tigatangab. Gumatangak itibitsin nana. Nala, mabit lang tekan ka. Tapno pumanaw kamutan ditaw. Jak kaya ti apera dito sangot istor ko. Di pumanawak. Si kalaaya ti mabalin na paggatangan. May sakamat abakat. Tsa, wisay! Ay na. Tangsit at talaga na ita, babae. Awan respeto na. Aday ka. Naiturong kundi tabangir dagiti rugit dito'y danan mi. Ne, Emily, apay ngayon turong mo dita tirugit. Dita kami dito itikakasi. Ta sigurado nga agturong amin dito itawin na lisam. Oh, di agwalis kayo mat ngamen. Day tanto mat ngamin asawam. Tawan tiyam mo nang agdalaws. Di walisan nyo mat. Emily, saan awara dito dagita winalisam? No di kat naggapod dita ayan nyo. Apay ngayon turong mo nga dito ayan mi. Saan mo ta? Agyaman kayo pa ikit di ta nagwalisak. Kat nadalusan daytoy dalan a nagbabaetan tayo. Ay saan? Ta nakita ka. Inturong mo dito'y dagita arugit. Iso ang mabalin ka di. Ako pam dagita. Kat ibasuram. Anya! Pagbalinan nakpay ngawan manaknakam na? Ha! No kayat mo! Sikan ti mga kop kat ibasuram! Ay, sige. Syakon. Tapno awanan ti parikot. Iturong kumat da iti winalisan ni Emily di tabatog da. Naggapoy ti batog da. Inturong nakit din diti ayan mi. Awan nakam na. Aday ta. Nagpasan. Padasan na nga isubli dito'y batog ti balay mi takita aklaang ti pagbanagan na. Nagalas at talaga ti ugali day ta, Rufa. Hoy! Rufa ngat! Dagito'y basura yaw! Apay adito'y mga basura, ha? Padasam nga isubli dito'y dagita arugityo. Tay pamalmal ko kan ka. Ta talaga gayam atang sit kanya! Natangtangsit ka pa'y! Sakbay nga agpungtot ka, Emily. Panunutob pa nga muna ti aramid mo. Awan kat nakam mo, ah! Umay ka man dito'y tagpangat ha! Jablo ka! Ay, saan ko atutupan ti kaskan ka nakiting, di panunot na. Hoy! Rufa ngat! Lag ka lang arudan! Nagalaspay taramid mo! Napimpintasak nga mitisi ka. Agin pipintas ka laang. Tauray sa anak nga agpulbos, akaskan ka, napintasak latta. Idinto tasi ka. No di ka agpulbos, nagalas day tarupam. Uray rufangat, kun kunab kanya, tanapintas lata ti rupa. Iso adi ka, guyaw, tanaal alas pa'y tarupam. Agraraman kakit di ah. Kastagayam ha? Agoray ka man, takaramutak laangan day tarupam. Sige, padasap ti umadag dito inaladan me. Uray man kat di tabalayo ti sarkat. Saan ka kabutang? Sige, padasam ti agaramid dito itijak magustuhan. Ta ipang orgokan ka da ito'y daspan nga igam ka. Tangsit ka talaga! Buisit ka! Naglastog ka! Hoy! Ha! Anya kayo kaniado ah! Di kayo nagbabain! Day taasawam tawan bay na! Ala, Emily, pumanaw kan dito eh. Agawid ka ni Jabalayo. Ha! Konsentidor ka ditang asawam! Pumanaw kan dito Emily. Nagpadaan nyo ado atangsit. Unayin gayam ti aramid mo bakit? Impulong da kanyak ti inaramid mo. Asino tinagipulong? Dagiti agasawa dita atang set? Impulong ti nakaimatang. Emily, talaga ka di adi ka mabagbagaan? Ayawan ti aramid ko, amade? Aginggat kaano ang nariribok ti biyag mo? Aginggat kaano nga dakap apam? Ha? Naragsak ka di iti kasta? Inaldaw lakit di ang nariribok tayo. Gapu iti kinatangsit mo. Sakti mabayin iti ugalim. Uray dagiti anak mo. Mababain dan iti bagbaga dagiti karuba. Atangsit kakano nga inada. Taapay apangaganda dagiti anak ko iti kasta, adida idiretso kanyak. Dayta ti patauden ti kinatangsit. Ket no di kagbalbaliw, talaga nariribok ti biyag tayo.
Anya. No di ka pa ilagbalbaliw, Emily. Pumanaw kamin kadagiti anak ta. Anya. Tadyak kayat amadakkalan dati kas tanga ugalim. Tamangan no tumulad daken ka. Kita ni Banjo. Naturad makiapa. Gapo ta iso ti makitkita naken ka. Iso mabalin ka di, Emily. Agbalbaliw kan. Bakit? Kaya't kung agkapya kayo kini Emily. Kat agbalbaliw kan. Tauray si ka. Tangsit kamet. Awan nagdumaan nyo kini Emily. Anya? Nariribok ti biyag tayo iti kasta nga aramid mo. Awan ti pa nagpakumbabakin ka. No tangsitan na ka ni Emily, balsam matan. Ay madi ati kasta. Bakit? Kasla awan nakam mo no kasta. Wain nga rod. Mabainak unay kadagiti tao. Takanayon man la ti apami ka ni Emily. Iso nga rod nga agbalbaliw kan. Tati kinatangsit, riribok la ti patauden na. Puan lakay. Ikarit. Agbalbaliw ako na. Saan ako nga agtangtangsit? Ikarik. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kinatangsit, riribukla ti pataudan na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay, ken iti mat direksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay.